Nisi slučajno otvorio ovaj video. Možda ti je baš danas trebalo da neko kaže stani, diši, pogledaj oko sebe. Znam da juriš, da guraš dan za danom. I možda misliš da nemaš puno, možda si umoran, možda ti fali snage, ali stani. Imaš ono što mnogi nemaju, imaš krov nad glavom, imaš nekoga ko te čeka, imaš nečiji osmijeh, miran dom, možda nije savršen, možda je skroman, ali je tvoj. Znaš koliko ljudi to nema? Ne moraš biti sretan svaki trenutak, niko ne može. Ali probaj primijetiti male stvari. Sitnice koje možda uzimaš zdravo za gotovo. To su tvoji blagoslovi. Samo zaboraviš ih primijetiti. Zato ne odustaj od sebe. I kad ti sve izgleda teško, vjeruj mi, bolje sutra možda već dolazi. Samo što ne dolazi uvijek onako kako mi zamislimo. Ako si ovo osjetio, napiši komentar. Samo tu sam. Ili šta god želiš. Da znaš da nisi sam i stisni plus. Zaprati me. Jer ovdje pričamo o stvarima koje stvarno znače.